Kwa ihinda rĩa mĩaka 59 andũ matanyiheire 7,000 kuma rũrĩrĩ rwa Pemba matũrĩte gũkũ bũrũri-inĩ matarĩ na maratathi ma kũmakũrana ta Kenya. No ũndũ ũyũ rĩu werekeire gũcenjia thutha wa President Ruto kwanĩrĩra hĩndĩ ya mambura ma Jamhuri atĩ thirikari nĩ yambĩrĩirie mũtaratara wa kũmahe ũraiya wa Kenya, ũndũ ũrĩa mamũkĩrĩtie na gĩkeno kĩnene. Nilijisikia kama nimezaliwa upya ndani ya ulimwengu mwingine, ambao kwamba ni ulimwengu najua utakuwa ulimwengu wa mafanikio kwangu, kizazi changu na jamii yangu yote. Kusikia vile tu kama vijana tulitoka na shangwe hata kwa zoezi la football ambalo kwamba tunajishughulisha nalo hapa mtaani, kupiga, keep busy, kuachana mambo ya drugs, ili tufanya sisi tusiende tuweze kusherehekea ile siku, kwa sababu rais ametutambua sisi kama Wapemba tuliopo Kenya. Miaka ĩno yothe matuire magiĩkaga nĩ gũkorwo matingĩona motungata ma bata ma thirikari ta kwandĩkithia ciana ciao wona ciaciarwo, nĩ gũkorwo matarĩ na ibandĩ cia kũmakũrana. Mzazi akiwa mjamzito akienda hospitali wakati wa kujifungua alikuwa hapati stakabadhi zote kuandikishwa kwa sababu hana kitambulisho chochote kile. Kukosa elimu wakati wa kusoma, mimi sikusoma kulingana na changamoto hiyo. Nimeolewa. Nilipoolewa hata karatasi ya ndoa nilikosa kwa sababu kwamba karatasi ya ndoa inatakikana pia namba za kitambulisho, mpaka sasa sina, na mimi ni mke wa mtu. Katika ardhi hii ya 5041 tunaomba serikali iangazie sana katika ardhi hii tulionayo ili ituregeshee haki zetu badala ya kuwaachia wale mabwanyenye ambao wanatusumbua. Tumesumbuka sana. Tauni-inĩ ya Mombasa barabara-inĩ ya biashara nĩ kumwe aingĩ a Pemba marutagĩra mawĩra ma gũtuma, na gũkũ nĩkuo maratwĩra kũrĩ amwe ao mahinyĩrĩirio gwĩtua andũ a ndũrĩrĩ ingĩ nĩguo maheo ibandĩ, mahĩtia marĩa maroria thirikari imohere. Ikiwa huna uraia, unaposhikwa unajihisi mnyonge kwa sababu wewe unajiona kwamba huko Kenya na ni kwenu, lakini bado hujathibitishwa kwamba Mkenya kwa kuwa huna kithibitisho kinachokuonyesha kwamba yeye ni raia wa Kenya, ila hali wewe umezaliwa hapa Kenya. Tuliamua kuasi Upemba tukabandika makabila mengine kwa sababu ilikuwa si rahisi utaje kama wewe ni Mpemba upewe kama kitambulisho, naona. Kwa hiyo lazima utumie kabila jingine ili upate mahitaji yako, shona. Ya kuwasamehe wale Wapemba wote ambao wamechukua ID kinyume na sheria, kwa sababu hao wote ambao wana ID kwa kinyume na sheria. Aingĩ a andũ a rũrĩrĩ rwa Pemba marĩ kaunti-inĩ ya Kilifi, Kwale na Mombasa na marutaga mawĩra ma ũtegi wa thamaki, na gũtuĩkaga mokire Afrika ya irathĩro hĩndĩ ya wathani wa Sultan bin Khalifa wa Zanzibar, ũrĩa watambũrũkĩtie wathani wake itĩna rĩa mairo 10 kuma Vanga mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania kaunti-inĩ ya Kwale nginyagia Kipini kaunti-inĩ ya Lamu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.